Nkagumo miringo eyo kunyweza mu byo kwerinda mu Rwenzori Bankazirwanaho abarwegitira mu kibine cya Front for National Salvation Foronasa abarwanire hortaro okurwa umwaka gwa 1979 okuza umwaka gwa 1995 bashabirwe okuza buzoora maisho ekirije kureta ibyo kwerinda babiganyirwa mu omirimo yabo. Mbasaba omuntu kuborora omuntu otarukumanya Ubaro tiene mano que gusa. Ubaro tar kusoba. Teres mo gitero mparasi. Mukavera. Dr. Paulo Centenare Muhindo chairman wa Foronasa habwa Rwenzori region nagira ngo kwiha ecyabireho muri Mpondwe ayabahecera ba ADF bisirabeji ngo Bankazirwana haba bashire kuzaha buzoora maisho. To be straight, to be strong, whatever umuntu utakumanya or reporting wa chairman either ha police either barracks ninga enamba z'abantu aba security organs bakazigaba tuzine twena kurora Mr President kutulekurira omusinga waitu cyari siwizire mu mbere tutura tubona boine habo omusinga waitu kuba mu kihome betu nasimira ki mu president kumulekura hamu n'abantu be abale bale mu kihome na rufenya tosima kurongi okwerinda kunyakulo kuruga mu president ayebale ita tulano ba veteran tumazere ubwire takatungaga kintu cyona kuruga ngeto mu government ka veteran nsaba umukuru wihanga naito atekerezeho. Muhindo ahendira rukushaba abaturo kuzaha buzoora maisho. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.